24 августи соли равон дар қароргоҳи ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон нишасти ниҳоӣ оид ба консепсияи пеш аз интихоботӣ бо ҳузури намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ, шахсиятҳои маъруфи кишвар ва намояндагони ҷомеаву рӯзноманигорон баргузор гардид. ин консепсияе ки пешниҳод намуд аҳли ҷомеаро бетараф нагузоштааст ва иштироки шахсиятҳое ки дар ин ҷо нишастанд, шахсиятҳое ки онҳо дар Тоҷикистон машҳур ҳастанд, ин маънои онро дорад ки яъне ки бетарафӣ имрӯз чизе ки чандин солҳои пеш вуҷуд надорад. бояд қайд кард ки ин консепсия тури чанд моҳ боз мавриди баррасӣ қарор дошт ва ҳар нафар метавонист фикру андеша ва тағйири иловаҳояшро пешниҳод намояд. дар нишаст тамоми бандҳои консепсия мавриди баҳс гирифта шуд. аз ҷумла бархе аз иштирокдорон ба ҳазф шудани банди нергоҳи барқии обии Роғун норизоӣ баён карда, зикри онро зарур меҳисобиданд. банде пайдо шудаст ба номи таъмини пурраи аҳолии Тоҷикистон бо барқ ва гӯё ин банд ҷои онро гирифтааст ки ваъда шуда буд ки дар зарфи 4 сол 2 агрегати гази Роғун ба кор даромада мешавад. ин тағйирот ҷои онро гирифта наметавонад ва ҳадаф аз Роғун танҳо ба барқ таъмин кардани Тоҷикистон нест ва перспективаҳои аз ин зиёдтарро дар бар мегирад. барои ҳамин ба фикрам нодуруст шудааст ки ҳамон аз мумкин пешниҳодҳо бисёр буда бошанд, вале нодуруст шудааст ки аз инҷа бароварда шудааст, аз матн бароварда шудааст. моҳи июл намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ, ҳуқуқдонҳо, коршиносон ва нафарони дигар барои пешниҳоди номзадии ягона ва ширкат дар интихоботи президентӣ гурӯҳе ташкил карда буданд ки баъдан номи Иттиҳоди нерӯҳои ислоҳотхоҳи Тоҷикистонро гирифт. дар ин консепсия ҳудуди 40 нафар аз ҷумла профессор Иброҳим Усмонов, Раҷаби Мирзо, Ойниҳол Бобоназар ва Султон Ҳаммад, Раҳматулло Зоиров ва дигарон имзо гузоштанд. ба гуфтаи Муҳаммадалӣ Ҳаид, муовини раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, хоҳишмандон метавонанд то таърихи 17 сентябр, яъне рӯзи эълони номзад ба мақоми президентӣ аз сӯи Иттиҳоди нерӯҳои ислоҳотхоҳи Тоҷикистон ба қароргоҳи ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон омада имзо гузоранд. бори нахуст асҳоби ҳатто андешаҳошон гуногун тавонистанд ки ба хотири рушди минбаъдаи давлатдории мо ба як санади хело ҳам муҳим, яъне консепсия дасти ҷамъона имзо гузоранд. мутобиқи ин консепсия муҳлати президентӣ бояд аз 2 давраи 7 сола ба 2 4 сола кам карда, салоҳиятҳои давлатиро байни президент, сарвазир ва парламент аз нав тақсим карда ва роҳбарияти ҳокимияти иҷроия ба зиммаи сарвазир гузошта шавад. дар охири нишаст Ойниҳол Бобоназарова ба ҳозирин барои боварӣ ва имзо дар консепсияи мазкур изҳори миннатдорӣ намуд. имрӯз 27 август ки аз боздошти Заид Саидов соҳибкори боздоштшудаи тоҷик расо 100 рӯз пурд мешавад, дар маркази Душанбе ба ҷонибдории ӯ як флешмоб ташкил гардид. таври хабарнигори Озодагон аз ҷои ҳодиса хабар медиҳад, дар кӯчаи Мирзо Турсунзода дар маркази Душанбе беш аз 50 фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷамъ гардида ба хотири раҳоии Заид Саидов ки расо 100 рӯз дар боздоштгоҳ қарор дорад, 100 кабутар ва як акси калони Заид бо пуфакҳои газдор ба фазои кушод сар дода шуданд. ин иқдом аз тарафи гурӯҳи ташаббускорони таъсиси ҳизби Тоҷикистони нав гирифта шуда, ба андешаи онҳо мақсади он ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ба қазияи Заид мебошад. Заид Саидов соҳибкори шинохта ва раҳбари гурӯҳи ташаббускори ҳизби Тоҷикистони нав як моҳ баъд аз эълони азмаш барои таъсиси ҳизби сиёсӣ субҳи 19 май боздошт шуда, айни ҳол дар боздоштгоҳи муваққатии Кумитаи амнияти миллӣ нигаҳдорӣ мешавад. ӯ дар порагирӣ, қаллобӣ, тамаъҷӯӣ, таҷовуз ба номус, бисёрзанӣ, алоқаи ҷинсӣ бо ноболиғ ва водор намудан ба исқоти ҳамл муттаҳам мешавад. коршиносони тоҷик иттиҳомот алайҳи Заид Саидовро супоришӣ унвон карда ба азмаш барои ворид шудан ба майдони сиёсат марбут медонанд. аммо масъулони оҷонсии зидди фасод қатъиян ин иддаоро рад мекунанд. айни ҳол парвандаи Заид Саидов барои озмоиш ба додситонӣ ирсол шудааст. вакилони дифои Заид аз додситонӣ талаб доранд ки тамоми иттиҳомот алайҳи зерҳимояашон лағв гардад, чун тафтишот далели қатъие дар даст надорад. Худодод Зокирӣ барои хабар. طبق اطلاع ریان نوستی امروز در شعبه‌های کارهای داخلی شهر مسکو 107 نفر شهروندان ازبکستان، آذربایجان، قرقیزستان، ارمنستان، افغانستان، ابخازیا و اوکراین برای برقرار نمودن شخصیت‌هایشان
و دست داشتن در قانونشکنی قبلی بازداشت شدند. امروز از رسانه‌های اطلاعاتی داخل روسیه لنتا.ru و سایت وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه خبر می‌دهند که بازداشت شدگان 54 نفر آنها از کشورهای آذربایجان، تاجیکستان، گرجستان، ایران و ارمنستانند و 30 نفر آنها از جمهوری‌های قفقاز شمالی که به یگان اسناد لازمه و اجازتنامه کاری در شهر مسکو فعالیت کرده ایستادند میباشند. مورد به یادآوری است که در وقت کافتوکوف در جای حادثه از طرف کارمندان پلیس مسکو یراق‌های آتشفشان دریافت کردند. پلیس مسکو به کی و کدام گروه بازداشت شدگان تعلق داشتن این یراق‌ها را معلوم می‌نماید. دادگاه نهایی فردوسی شهر دوشنبه معین نموده است که در اسنادهای پیشنهاد شده زیایان تاجیک علیه آلگا توتوبالینا نه همه کمبودی‌های قبلا معین شده اصلاح گردیدند. طبق اطلاع آزادگان این در حالی است که دادگاه نهایی فردوسی شهر دوشنبه روز 19 آگوست به نمایندگان زیایان تاجیک مهلت داده بود تا کمبودی‌های دعوایشان را علیه آلگا توتوبالینا محرر روزنامه آزیا پلوس اصلاح کنند. در این راستا دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه نیز به خاطر به زبان روسی نوشتن عریضه شکایتی از طرف نمایندگان زیایان عریضه‌شان را رد نمود. 5 اتحادیه علمی و ایجادی و دلبر عبدی‌یوا نامزد علمای طب دوسنت کافدره بیماری‌های ونرولوژی که نیز از بالای خانم توتوبالینا به دادگاه مراجعه کرده بودند خواستار حبس هموال و رویانیدن 200,000 سومری به منفعت خودشان شدند. دعواگر اساسی اتفاق نویسندگان و اکادمی علوم تاجیکستان، اتفاق رسامان، اتفاق آهنگسازان، اتفاق معماران میگویند که خانم توتوبالینا در مطلبش نه اینتلیجنت اب اینتلیجنسی تمام قشر جامعه را که با فعالیت ایجادی مشغول میباشند تحقیر کرده است. آلگا توتوبالینا در مطلبش با بازگشت بازار صابر شاعر تاجیک از امریکا به وطن گفته‌های ولادیمیر لنین را استفاده کرده، یعنی زیایی و نه مغز بلکه نجاست ملتان کار برده است و تاکید کرده است که این سخنان را نه مقابل بازار صابر بلکه نسبت تمام زیایان دیگر استفاده کرده ممکن است. روزنامه ترکیه حریت صبح امروز خبر داد که احمد داود اوغلو وزیر کارهای خارجه ترکیه با جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و همتای روسیش سرگئی لاوروف درباره حمله‌های احتمالی آمریکا و متحدانش به سوریه صحبت تلفنی انجام داده بحران این کشور را بررسی نمودند. داود اوغلو با همتایان خود به موافقه رسیدند که ادامه خونریزی‌ها در این کشور قطع کرده شود. اما نشریه توده زمان این کشور خبر داد که داود اوغلو اعلام کرده است که حمله‌های کیمیایی هفته گذشته در اطراف دمشق جنایات علیه بشریت است و آن نباید بدون پاسخ باقی بماند. همچنین سامانتا پاور نماینده جدید ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد امروز مستقیما حکومت بشار اسد را به استفاده سلاح‌های کیمیایی بر علیه مردم آسایشته این کشور متهم کرد. این نشریه در ادامه نویست که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم دیروز گفت که دلیل‌های شیعی این حمله‌های مرگبار کیمیایی را نمی‌توان انکار کرد. وی سوریه را به آن متهم کرد که اسد می‌خواهد بالای این همه جنایت‌های سنگین سرپوش گذارد. همزمان شبکه ITV انگلیسی زبان به نقل از دستگاه نخست وزیر بریتانیای کبیر اعلام کرد که طرح نظامی برای حمله بالای سوریه را تهیه کرده ایستادند و دیوید کامرون گفته است که به این حمله کیمیایی سوریه باید پاسخ مناسب داده شود. ولی شبکه جهانی الجزیره قطر در گزارش ادعا کرد که اتفاقچیان سوریه از جمله روسیه، چین و ایران ایالات متحده آمریکا و متحدانش را از عاقبت‌های ناخوش این حمله احتمالی هشدار داده گفتند که در صورت انجام آن خطر تمام منطقه را فرا گرفته در آتش آن خواهند سوخت. در همین حال رسانه‌های نزدیک به حکومت بشار اسد عربستان سعودی، قطر و اردن را هم از جمله متحدان ایالات متحده آمریکا در این مورد خوانده‌اند و نوشته‌اند که کشورهای خلیج خواهان آنند که در این مورد باید به سوریه پاسخ مناسب داده شود و رسانه‌ها بندر بن سلطان وزیر امنیت و بی‌خطری سعودی را تحریک دهنده اساسی غرب و متحدانش برای حمله نظامی علیه سوریه تلقی کرده‌اند. خبرگزاری نیمه رسمی ایران فارس هم طی گزارش به نقل از مقامات سوریه هشدار داده است که حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و متحدانش به این کشور معنای اجازت حمله به تل آویو است و کشورهای همسایه نیز از آن به تأثیر نخواهد ماند.
در همین حال خبرگزاری رایترز اخیراً اطلاع داد که مخالفان سوریه یک طرح را به ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کردند که طبق آن باید نخست به 35 مرکزهای نظامی و امنیتی سوریه حمله کرده شود. بنابر اطلاع رسانه‌های خبری، چهارشنبه گذشته بر اثر حمله سلاح‌های کیمیایی در حومه دمشق که حکومت بشار اسد را به آن متهم می‌کنند، بیش از 1300 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شد. مخالفان رژیم اسد هم اعلام کردند که بر علاوه افراد کشته شده، تعداد زیاد نیز آسیب دیده در بیمارخانه‌ها بستری شده‌اند.